shisien ulawanra ya kamang tingka kebahan billion hapo Afghanistan kum menteri platingka hakanong ba kabel menta ula kalalong unongnya taksi kamai hapo Washington na kabenta ban kershan yala kajong kaying kasem. Habakran lingba kalat pathai khubor ukhalit ulaong ba uyok kamai tang kumba shispa san $1 na kabenta kajing trey keba Henryu kenta. Ka Afghanistan menta kadon habdeng kajing kerdu pisa keba kraw bat kadon kam kerki ya kajing yarap na kabenta kinong shong shnong ha keba bun kiri kaperthei kila artatien ban ithu ya ka sorkar ka Taliban kabalapan khalem no ya ka sorkar bala kershan da ka US. Upayanda ula ino kam kum menteri ka platingka jongkari shitayo shwa baka Taliban kan kurup no ya kanong ba kata hadin bakalami kajing kenrum kenram bat menteri rang ba du Ashraf Ghani. Kam hadin ula penpau lingba ka Twitter ba ula ino kam kum menteri platingka Bashipor. Ban shimti ya kanika kam kadei ka buram ka bakraw tam ha kajing im jonga henrei kaladei kapor ban hiar shukino namar kijing don kam shimet kiba kham kongsan ulaong. Upayanda ulami ino na Afghanistan namar kajing shepting ba unngat ha kajing syakam ha ka sorkar ha kaba ulalek penyaso no batla kijong ki bahaying hasem hapo US. Ha ka interview ka badang shen. Upayanda ulaong ba ulaha ban penyabyang ya kabor ha kajing trey jingkta kijong u henrei ula penpau pat kajing kemen namar ulala ban kershan yala kajong kaying kasem la kalong ha kano karukom.